Ebibuuzo bya UACE bakuru b'amashomero batandika kubyakira kurugaha polisi aho birire bukumirwe. So ne banyabo sitting centers tuina asatu munya wane Mbarara abayizi simanyi bulungi namba kubanga buli somero lina abayizi baajo. Ne banyabo amateeka mangi naye amatono tusuubira nti tewali muntu yenna abayizi oba candidates oba abakuuma ebibuuzo okuyingira n'amasimu oba okubeera n'amasimu. Twahikaho no mu mashomero kureba ebibuuzo ebyo kubyatandika. Hati ebizamu bya A-level byatandika kandi byatandika ki twatandika na economics tuine candidates bakuhika 18 nibyo bizamu biriyo nibigenda erizayo chemistry bona tuba batakora chemistry konka bona tubine mbakora cyaka ko parsarenga za GP. Omuganda makurerizo abamatendekero g'ebyemikono nabo batandika ebibuuzo byabe bya UBTEB. We will go up to 2nd December. Somere mirimo noreba twarebana n'ihanga ritire ebyemikono ritema mani omwana kwa kwasomera ebyemikono tarubura murumo echo kubanza nayikozesa ekya kabiri natekateka munonga ekya kashatu omwana atika kubaje kandi umuntu kwasomera ebyemikono nabaje kandi tureba ngo tarokizo cyona pepa zona zijeje UBTEB setingereje zazireta gispakinjire kandi twazihaja polisi ayendo gambira conectors na invigilators examiners zishaba ino bakuma abana Gasha kwa Senyomo Gideon.